kan video masajo ka khan Beirut thil puak chung chang kha karon tar lang towa tuntuma hian Beirut tragedy lama kan in sorbing don ani voin August ninga chundar khatle minute som panga vel khan Al Jazeera chuan khathil puak awang khan mithi anom belzel ani ti anron tar langa thizat che hi soithai mai ani lo atlem bera miza ain antlem lo ni in tarlan ani Lebanon ram economy atlak chet lai mek ania het tiang chet na lian tak anram khopui bera athleng hi awan doi thak le maya media trend khatin Israel kut thak na ani anrin thu an soi chu Lebanon chuan Israel ain rol lauti annem heta Beirut khopui chu lungai na le trana in atom vel meka mi sangli chuangin liam antura liam tur le thi te hi mu chu belzel ania Beirut firefighter te an hoisen hlea an mi puite chanchuak turin mei alkara theitop an chua mase mitam tak anom na chin hriat alani lawa azon na thomek zel ania then khat chu tranpui tu awa an o an chu analama hun arei to wangin auri hlei theito lote thisen le ban tliak le ketliak oi hiang hnuang chuin firefighter te hian anron pom chuak thina an thi nge andam ti po hriat lovin thisenin abol niang nuang no pangle nula tlangwal ta chu an mel po amu a hriom hle ani Beirut tragedy rap thak tak mai hi khovelin an ngai ven na sa hlea Al Jazeera hian an tarlan danin Beirut khopui hi longchol na munin a hualvel khopui ania bompua na mun po hi longchol na mun bul tuipui kam atanga hlalo te a ania Lebanon sarkar hian helai hmuna hian rampon lam atanga sumdong then khaten anron lak lu thin ammonium nitrate ta chu loman sak thin ania chung anman sa ta chu da khom zerin Beirut port a hian kumruk zet anlo da khom to ani kumkha le chen kha him takin da ania apuak tamai hi Lebanon sarkar thunai tu ta chuan engwange ti chiang takin an soi thailo ani ti chuan amma zonga longchol mun nuam le inti hlimna mun nuam tak mai chu trana in akhat zowa ammonium nitrate pok hi khopui chunga bom lian tak thak ang main mun zaw tak chu ati chia building dar thalang pok darin a thlen phak chuna mihring omta chuan liam antuar na salebok ani ti chuan an chungte omna chin hrelo mitam tak an oma heng mi te hi an trap top mai ani an chung te hi an la dam nge an thi to ti po hriat ani lawa chan chua na thok tu firefighter te jinga mi po anom na chin hriat lo anom nual to a hei hi a chan dia lang chu meyal le thil puakin ahong building te chu achim le thut thin awangin chan chuak tu pol lam tan po a hlom hlea hoisen taka chan chua na an thona lama an bo pilta nin Al Jazeera hian an tar lang bok ani he thil puak hi ana sate ma wangin al le akhu van lama inver chho tup tup mai chu Beirut khopui mun tin atangin amu thaivek ani ammonium nitrate Lebanon sarkarin aman khom hi dan lawa sumdong thin ta hne na tanga anman ania tarlan ani dan chuan ammonium nitrate ton sang hi jasari somnga velai helai longchol hmuna hian da ania in pakhata po aleng to lawa report danin in som panhia da ania heng zongjong hi apuak dar tavek nin report ania ti chuan mel mate bom thak na nu ma angmain Beirut port chu mai ala achang zowa building tam tak achia car le motor tam tak chu akang na sa leboka mi pui chi ai na salutuk chuan pan lam tur berle mun him lampo an thlir sang thiam lawa rang taka alo thleng thut ania wangin police le firefighter te an thlen ma hian minute railo ta chungin mi pui chi aya wangin mi enge mozat chuan liam an tur pha bok niin Eurasian lam chuan an tar lang bok ani ti chuan kumruk lai him taka an lo von that to hi engwanga voile khata ron puak ta chiam mai nge ni ti hi chui mek ania BBC chuan mitam mutu ten an soidanin
kar pakhat chu helai ammonium nitrate dana hmuna hian aron tlan luta kar atang chuan thil puak te nau tak aron chuaka mei alin akhu ngala ti chuan he kar atanga mei al hian rang tak main ammonium nitrate in tiang vum thur mai chu aman kai ngala bom hlom tak ang main apuak darzuya tukver dar thalang ta chu he thil puak awang hian aper dar choi choya chung chuan mi then khat chu a hliam nual ni in antar langani mase kar hi tu khalnge nia helaya ammonium nitrate te hi ti po tumsa renga local aniem ti po fin fiat thei alani lo ni in tarlan ani bok America President Donald Trump chuan Beiruta thil thleng chu poi ati ziale ator pui thu athon ngala hemi rual hian Lebanon tranpuina ape khin chu ati punghal don ani ti apuanga tranpui turin US chuan thaitop achua tur thu asoibok heiba ka hian Beirut chuan he thil buak hi achan khelo ma se President Trump hian US military official chuan thil puadan le mitam hutu te soidan te video footage te ngun taka anjir chen huin tu te nemo Beirut khopui an beina le bom te jok manga helai mun hi bein bom lian taka alo changta nia an hriat thu a soitel bok mase US lampo hian beitu anom ngeya tipal thil accident a ngai lo ma se tu te nge a beitu te hi ti ero an hre thai bi gri lo ti an tar lang boka VOA chuan Beirut khopui beitu te hian poi soilo civil mi te an target awangin engram sarkar thil ti ma ani an ring lawa US intelligence te chuan firfiak bol an ni lo poin Prime Minister Hariri thattu thu buai ngai tu don naya thil thleng ania heinen hian inkung kaina anei nge an ring bok niin an tar langa wayon chuan US intelligence te chuan kumsang ni panga Lebanon Prime Minister Rafik Hariri thattu thurual puitu te emo thil ti niin anrin thu antar langa the statement chuan US hian dollar tam takle liam turte enkol na tur damdoile manrua tranpuina arang thayang berin Lebanon sarkar nena hian a pengal dona atul chuan medical team po tirlu atum niin antar lang boka heng thil hi nimina thil thlen nu loka President Donald Trump in Lebanon sarkar phone call manga abiak na asoinin antar langa wayon point Trump hian thil thlen nu lok hian a program dangte cancelin hunrei tak Lebanon sarkar thunei tu tenen anin biak thu antar lang bok Lebanon sarkar hian hospital lama harsat na lian tak antok tran mek ni in tarlan ania Lebanon President Michael Owen chuan Beirut Hospital in azolo awangin le staff anin dailo awangin Red Cross Society lamin liam te hi an boy pui tran mek ni in asoya thilmak vedeu mai chu Lebanon mi pui tamber hi musulman sakhobia ania abak jong hi sakho sang sang buan ania Christian po anom veteu ani mase tuna an president hi Christian ani tathung musulman ram intel khom jinga po latel thoma se president thar hian atui pui te chiam lo awang le kong tam taka ado dal thina wangin Iran nen hian in mu thiam lo na an nei deuh rang thina tuntruma Beirut chetna hian Iran hian hunrem chang ronchuin medical team le tranpuina Lebanon tan Iran sarkarin apek turthu apuanga Al Jazeera in atarlan danin hei hian Beirut le Iran inkara remna athen abai se ni ti Iran sarkar hian atar lang telbok Iran hian athlona tranpuina pek top lam hi ansoi ani chialawa Lebanon hian Iran le Lebanon inramna andu don ani chuan tranpuina liam enkona le medical team thenga tirlu anin huamti anthrilna ani berzok khovel sarkar sangin turpuina thu anthon hloma hengjinga hian India Prime Minister Narendra Modi point Beiruta thilthang hian abarakhai thule ator pui thu athon ani UK chuan apoi anti thu ansoi rolin he chiatna thlenchan ber hi abul pui berchu Beirut chiatna poitilova sumdonna aruka kalpui thrin tu te wangani antia British Junior Education Minister
Nick Grip chuan achan le wang hriat ani lo ti puan nan alam malu tuka thil atheng zo chau ani atia Lebanon sarkar hian rem ati chuan investigation UK in akal puyanga chui chua ani nge yang ati bok ram thrang thu cha dang hi chu tar lang lo mai la engwangin nge Beirut Hospital hi an boi ma kanti mai thaya Beirut Order of Nurses President Dr. Mirna Domit chuan hospital pathum chu achiat thu asoya heng hospital te hi achne hlea damlo enkol lai te po mun him lama athai chin suan chua anni atia Beirut Hospital lian pathum ngot man thailovin awma hei mai hi anilawa Al Jazeera chuan healthcare system zongjong ati chevek boka Dr. Mirna Domit hian nurse te po anthia he thil hi alo thleng phuta engma soifia thaipo kanei lawani ati heng hospital pathum adam lo te hi hospital danga sonchua aniloma kholle manrua anin deilawa na thok tu anin deilo na salebok talan danin Beiruta American University Professor Nasser Yassin chuan tuna hian Lebanon hian choble chilin international help amamo ngalto aniti apunga heiwang hi ani mai thai ram ten chanchin buat sailai thleng hian medical team le liam turte enkol na turte le life support tenen an thok chuak ngal don ti an puang suk chupa rang takin Beirut an thlen hlom abai sei oma mase liam na tak tur enkol na in dai silawa an oma wangin thiza thi apung chhozel ridon ni in soi ania heiba ka hian an omna chin hriat lo mitam tak anom boka heng mita zinga hian thito tam tak anom an ringbok an chungte mangang hi an trap chel chul mai bok ani zan khuain le voin nilengin boruak chetakara anom toa mithiza thi aletin apun po arin oma liam tur po anpun chhozel rin ani voin August ninga chonhudar li khan news site thren khachuan US medical team te Beirut an thleng to nin antar langa mase VOA lam hian anin buat sai mek niin antar lang ve thung engpo ni se bomrap thak tak Beirut khopuya hian thak angmain chiatna athlen huam chin po azawin angong nasatakin an tur meka then khat mangang takin anom mekbok Beiruta chiatna rap thak tak awang hian Lebanon mi puita chu mangang le lungain antrapa anin dom kuna tuna hian mang anna le boina chumpuin achim pilvel mek ani kanti ve theitok pathian hena kan zawain itong trai pui molmolang u